Kebenaran yuk. Mampir yuk ayo yuk. Ayo. Garot tuh. Begini. Assalamualaikum. Salam. Gimana nah? Nih. Ih, galer kaki dulu. Oh. Jadi naon dah? Nangis dulu. Kenal dong. Nonton gue, aja kenal. Oh. Suka kira ngumbang banget. Iya. Sekali kumbah tuh. Iya tak, paling iya baik. Pas nama yuk, kan buka usaha lo. Lain, ke baju. Lihat topi na yuk. Semua habis menang Chan, bilang enggak? Enggak, tadi. Mungkin ayo datang. Chan. Bagus. Bantu sing sabar. Ngubahnya kebal jasa ya pas nama yuk. Oh, cuma nih guys ngomong bejel mana? Atau ngarana nih pertama kan. Wiratu ih dari wiraan nih. Gerak Oh, jam Roma. Dari Beletu tuh, dari Beletu. Untuk Gedenya. Ah, sampai Jam kita bitin. Bing atuh, bantuan aing atuh kabehan tah. Promosikeun daripada cari tinggi itu saya ngebantu amat sih ka aing. Didinya tah stem gitu. Cuma itu yang dipromosikan cina. Nah, ih, hubungi tahu orang loh. Anjing udah baik. Murah sales. Bang. Yuk, ayo gua petik gua. Hah, poin bantuan. Sada tuh budak promosi kena cari cing base mah. Ih. Teueun cereup. Ciakun teh geus. Babaturan pun kitu. Promosikeun areueuh. Ajeun sorangan bae malah. Ampun aing buset. Ada sejeng bawa motor doang, padahal motor kesini. Ah, kadang deh ya, tanggung. Apa sih sebetulnya? Woi, Hari biasa ngobrol tuh, restoran aing ngobrol. bete ya. Pilih. Yang bantuan ayo. Lah, udah bosan nunggu stem. Mang, angges ya. Oh, iya, Garo minta promosikan ke aing ya. Oh, Nyana usaha setim. Kumaha orang bantuan ulah. bugu bantuan apa ulah? Bantuan belah. Bantuan Nanti bae. baturan orang oge. Oh, oke tuh ayo orang promosikan ya ke warga sekitar yuk. Oke, siap. Yuk. Taruhnya lah batu orang oh. Iya. Tok. Nah, kebenaran tuh aya si Agus CS nah. Promosikan kayaknya nama yuk. Yuk, boleh. Iya. Hai, Asia. Woi. Teh Asia. Di mana Asia? Jadi itu orang gue. Diharap ka kidul. Harap halar ngidul. Oh, bener. Jelas. Kunaon enaon dengan munuk aing manuk. Atuh aya tamu mah tiah dieu kok. Oh, jok Kamu jauh. Diuk ya di dia. Iya, kakak. Tadi teh dia. Sudah ada pebing semua. Bunga. Woi, setumben amat tulen ke aing. Mendung kieu tumben aya naon? Iya, Gus. Tadi inget timu Garo ya. Di mana? Di jalan, ini kan buka usaha setim. Wih, hebat amat. Fitur aing. Wih, di mana? Ditonggo tadi tah. Oh. Minta promosikeun cenah ge. Kamu sinal dia. Eta usaha setimnya makanya yang kayak ieu buat promosi. Non bae bisa dikumbah, non bae bisa Bisa. Bisa. Ah, Bang, bener sih ya. Bener. Ngomong ka aing Belanda, nya mau sikeun nomben untuk kumbah cenah. Oh, oke lah. Kayak ulin. Soalnya gagal mulu nah naon ge. Oh, bang beut mah gagal terus, Pan. Heeh. Makan orang bantu Bang Karuna. Ayo geus lah. Di rumah labur sih, hardak aing jadi banget cita dua anda tejar las. Itu bener. Oh, tuh lah, enggak saya. Oh, ini. Potong isi ayo. Ngap lu sih. Geus hardak aing kan dulu lah kaditu lah, hardak aing. Woi, Naon banget? atas nal teh dibalik di sia duaan. Benga. Oh, yuk, Bing. Yuk, EPK panggil kebal tuh Agus dah urang. Suwe. Nah, kebenaran aing ye. Ngumbang ah. Menon bae ye, nyamperin Garo ye. Ah, nyamperin Garo ah, ngumbang aing ye. CS aing ye sukses ye, boga usaha sugan aing ye. Bawakeun. Tuh, Garo ye penting ye. Woi, Ro, kapan sia? Iya, keur bebenah aing. Bebenah naon? Iya, aing tes mumbat tadi. Wah, Ro, sampai sini jalan saya. Sibuk lah kerjaan aku aing. Ngajak-ngajak aing sia. Mau bener jeung sia mah, ini sorangan bae.
Mau ngajak saya, asal siling-siling. Nanti dia. So sa setel maharo. Oh. Ang jetim menang tuh yo. Nyetim naon sih ya? Gede nyatu di imahnya. Ah, geran gitu. Oh. Ulah kebal geus burit. Nah. Thịt non anh nè. Để lên cái dừa cho nó dừa. Nah. Dia peng. Yo, yo. Astagfirullahaladzim, banget sih ya Gus. Steam geng, steam motor jeung mobil, mau kenteng. Ente salah ro. Salah kumaha? Itu topping informasinya nan di setim lu bisa. Ting mau iya yo, pembakin yo. Tengarteng mah, nan bisa di setim cenah. Gerakannya teh hadiah koeng, kita duaan. Sana. Eta tobing jeung eta saking ngaranna nya. Kebukan warteg teh eta beungeutna. Oke, ada gerokennya. Oh, Siap dah. Ayo naon sih ya? Kayaknya panik bener. Kunaon? Itu gara gimana marah teh jelas. Marah-marah. Kunaon? Marah-marah kunaon? Nah, atuh aing tah geroken sejaduaan yo. Nanya. Tadi meureun tah. Kurang dilupahan meureun. Lupahan ya ka sama ya. Karena promosikeun. Heeh. Ayo tuh lah. Ayo. Lumayan ya. Oh. Bro, di mana yo? Yo, duaan yo, di mana yo? Nah, bener kade. Tanogos ya duaan tah. Tah tiluan ya, tiluan aing mah. Kita nongko sih. Tanoko. Duit. Tanoko be lah. Apanya yo? Kalau tapi nak mana teh? Masih. Cicing. Wah, persen yo. Oh, bandir mobilnya. Siap-siap Bang. Oh, iya, tuh halo kita promosi. Mana nasi ada ya? Jaga.